Zaitu wake ndo Mbaitu matavyo kaundo mwaka ni ugeto thela kuma January koka kuvika o December tena niba kubye 10 nele no appreciation kwa ndo Mbaitu ala medito maikwata mota pengine utona kumeata ndio tambelelia tena ku market thikisha Mbaitu nambe osa mwanya wone mukerie muno nikwitho ni mungamite na itu kilungu kiasa muno tuine na nenyu ona muta twene lakini muka twithikisha twamu kulia mwikondo omukeka na takameme twabanga kana mwaka utemuthelu nuseo tushe kindu nenyu nundu wa withikisha wenyu nundu wa loyalty la mwithito nayo kwa kameme ka Mbaitu na niwete kana tiondu mubuthu kunena nandu mutenene na uyithia twa mukulia mwikiondo ni mwika mwina wikwatio kana twika undu twimwe na ngi mutungia mubea nundu wa kwikala mwithikisye atangazi a Mbaitu na kumaikia na kuikia muno kameme kasi ani ke kwikondo nundu tonie mwaka uwithela nitumande undu tutonya kukwata ethikisya Mbaitu kwoko mwithikisya umwe Masaku mwithikisya ungi Kitui ungi Makueni na ungi Ilobi na yene yo yambe kwika kiki la ingi tunenga na mota o imwe lakini twele tubikie ethikisya Mbaitu o kila county kula twena ethikisya aingi eko ibinanyo tayari ka kibinani afika ni kana tunenga na mota hivi na nondo nene si andu imeteleta muno mambie ukulia niwete kana messages ni tumeto kwa wingi muno nibyo kila account kulie takwe masindano na ndienda no semwana onikana ni tangase na ndambite utangaza niwete kana utalla ulatwe na go baba ni wa county itatu county ya Makueni, county ya Kitui na county ya Masaku, utala wa county ya Ilobi no Ukuka aito kutangaza bandu mota hivo ina nitangase tau kana musindi wa mota county ya Masaku ni mwene namba ya simu gisikana na ile usoma yonde kana ni weta ile ya mwiso ile na ya mwiso ambie na 0746 na ikadela na 267 o etawa mutuko ndemi ne wa account ya Masaku yes congratulations mutuko ndemi ndo wako sinda mota musindi wa mota wa Kitui County na ndo wa mwanya munona ndiye sika na musindi o nemo wese kutoa mota na mulika na tuna weta mundu lote se kutoa mota ito mutwa school akasome nundu twe munenge kindu chako muteli namba yake ni yambie na 0746 manake 0746 na kadhala na 35 na 353 nake eitwa Tabitha Mombe. Hongera sana Tabitha kwa kusinda mota ino ile kuthiki Kitui County na nitangase musindi wa Makueni nake namba yake yambiwe na 0710 na ikadela na inya badai 406 ina noti that thank you very much Sami kunzomelia wivi na mondo tasoma tigo na nake eitwa Charles Musyoki kuma Makueni County mutungie mubea thikisya ya
na netu kueta siwa ula mota hivi tukueta tuenda kumwete kutu ikwenda kukulia mundu oke kukuilwa vi nikana tukomanene nyu tumone metho kwa metho na muyona kibi inona pata ula munene wa kindu kicha kunengane mota nikana kameme kaka kaukwatithie kwithwa utonya kwimanthia na kibi nisiakite misi kibi nisiakite mabiasara kibi nisiakite anake nisiakite aka na ikaka maundu maseo kibi ni empowerment ya uko na nayo yenda kutumika na mutuo fulani mutuo wa kuatia miao ya nziani mutuo wa kwenda andu alokuite mutuo wa kwikua we mwene mutuo wa kwenda muo withe wina uima wa mwi nundu tuyo kunenge kindu cha ukwete muisio tunenge kindu cha kutethia thayo na tuika u ni tukwenda oso tuete mutuo museo wa utumi wa lelo wa kibi nikana withe kibi timu isio ona banini kwa mundu ola ukuitwe niyo mundu la wilelo ni kana mundu lo no betume nibwo bata witu ndo ile tau kwa wende muthikisia Asindi Mbaitu nimo Asindi atatu mambe na itwithi wati unengelelia musindi wa county ya Ilovi nondo inde maundu onthe no ngina makathungululwa ni mivia yonthe ila yusikana na aligned metha makilanio ni makusinda ni asindo sikivathukanio na no ngina tunengelelwa musindi na itutuyo nengelelia aindi nimo mahamina uthungululwa mambe na halangi indi mailovi ni maende na uthungululwa nikana withi na monitor nengelelwa musindi wa Ilovi na umetuki tiyo nengelelia we nundu imota sionthe twina sio twinaki nikana withi indi ni wa matha musindi witu no ni wa county ya Kitui Masaku na Makueni na hindi Ilovi niyo twetelete tina muvea munene muthikisia nundu wa ithi wa utuite kindi ni chango yaku na ukethi wa ututwite amwe manyumba yaku indi ukethia kila ivinda tinaku nthini wa mitambo ya Mbaitu ni muvea munene bwana Martin na njukira ni wete nundu nonguzio kaingi tu nundu wa utangaza nundu si wa Ilovi ni wete tau ni mutungie muvea inywe atangazi makameme ka Mbaitu Sami wa Mulinge Kaleli Mesha Kaleli Kamzito ndokela baba o yuyu be McDonald be Jojo Kiusia be mumo nzao ya wea be Didax jenota tanongo na baba be Mwela Miriam Evo ala meditwe mwithitwe mwiyu mite bimuka kathe ya kindu kiki nikana andu bamwithukisi na ni mutungea muvea muno nundu wa nenyu kwiyumia unena na education Mbaitu nikana meketa u ni asanda muno. Thank you bwana Martin. Mwithikisia nitithi watine na imwe kwa imwe na Asindi kivi ii itino wa kukwata tawa Mbaitu kwa windi ndatika mbuthu siukite itino wa kukwata tawa Mbaitu nitithi watu yenda kuiwa mawasya masu tiyenda kuiwa undu mewite tiyenda kuiwa undu indi chalocho cha kukwata mota iki ilie kwa windi ndukathiwasa ikala mitambo nino indi tambo kwata tawa Mbaitu na ni kwa uliku. Thank you. Wish yako inga yaina